M3 Mindfulness. He kaupapa e tui ana I ngā mahi yoga me ngā pūrā kau Māori e whakapakari ake ai I te taha hinengaro o ngā tamariki Māori. He kaupapa I whakaara ake e Jace Te Patu, I aia nei e whāngai hia ana te kaupapa nei e ngā rangatahi ki ngā kōhungahunga. I kōrero ake mātau ki tētahi tauira no te kāriti o Nainai a Awatea Stensness Riwai, I aia e mahi tahi ana me etahi kōhungahunga no roto mai o te rohe. Kia mātakitaki ake tātou. Stand up. Ko ngēnei tauhi. Tahi, dua, toro. Hey! E whakaako ana ki ngēnei tamariki kia tūpakiri ai. Learning about the tamariki and having the opportunity to teach them about Māoritanga and about mindfulness. Mai kore ake tēnei kaupapa e tūpakiri ai a Awatea I roto I ngā aupehitanga o te wā. If I get stressed, I know how to recognise and understand my emotions and I'm able to nurture them. Be a big stretch. E mahi tahi ana ia ki ngā tamariki e horapa ai tēnei kaupapa. Yeah, it's really fun to play with the kids and teach them. Toru. E harikoa ana ngā tamariki ki te ako I ngēnei akoranga. Kia ora tamariki wā. Kia ora! Te āhua nei kua harikoa hoki tō Awatea māma. She's a lot more at ease too within her own wairua, which is good to see. A message for other schools is to really enhance the program. I just find this kaupapa, they'll be able to stand in their own mana. Cry. Stretch. Yeah! Engari mo tēnei tamaiti pīwari, ko te kāmera noiho, tāna I manatu ai. Nei tā Awatea kōrero ki tōna whakatipuranga. I would recommend other rangatahi to jump on to this kaupapa because it helps with your leadership skills and your confidence. He marama te kite, e ora rau atu ana ngēnei karekata. Bronson Perich, Te Karere.